Jora news nai tonai khapang ni takuk tai bukuk song norok no lam sogo hai na hai Jora ni news ni kok sukru pandawo tamun himalaya sini borok manusurok asai phayoi jotono janijar mulik odikar hai kaba sak sak ni odikar no tuina hasakawo thangna musungo hai kaba hasakawo tongnani musungo oroni bisingo no belai no notice ni bisingo agini simino tiprasa no karibo tiprasa hai no bukung bara kosol obrok no tungi bengai jakmani obno tuino Tipra bahai no Maharaja hekaba Maharaja Pradut Kishore Maniko ni phasingo yasi suruino kaisa social media wo soiko tolapatro Facebook live khai uram no bubagran saka soprop mani media ni ari bar mani obo belai no selangma singja tai selangma singja kok obono kitingino obo thakso yoino haina hai Manipur ni kaisa video viral mano tuyui Tipra hasteni takuk tai bukuk song tei Tipra ni borok rok bahaino belai selangjak mani kok joli mani kok sa laikha oron bisingo kebang kok no nukjaka Tipra Motha ni leader rok no kebang kok Manipur ni o tongmung rok no Manipur ni je hamya omahai kaise video viral mano kitingei Tipra Motha ni borok rok no maximum protest hai kaba hamya khukbai hai kaba selangjak mani kok sakha tamun himala Tipra Motha na karei kebang mano party khainai tongo kolokotor leader omahai tongo phiaba brok ni khugo taborom di jonojati morcha pan handi CPIM ni pan handi brok ni khugo bahaino press meet khaiei hayakaba kok kesar mani hayakaba selangjak mani kok rok bahaino tabo sukjora khanaya khu Tipra o belai no tabo kisha dera khangkaino samung hamyang kaino belai na active kok obongkha Tipra Motha omai khaine tini town committee TWF ni bukhaktui MLA Sopna Deborma EM Duli Riang abona karba haine MLA Nondita Riang brok ni town committee ni press meet ni bukhaktui sakha obo belai na selama singsa samung Manipur khorok nui kuki ba je meitei kuki rok khorok ni buri omai ke rom frejak mani lama kinar tai kheto panthor kisapano sagori gri khlai omai ke je selama singsa samung nuktogya samung lasima singsa samung tai barot hakotone bising bohaine kaisa lasijak nai samung tai tamla tongsi hasako omahai rok ni samung asuka sitra obono belai na seleng jagaino tini town committee TWF ni bukhaktui press meet khaiei joto lukurokno obahai khaine rokno phasirina nangnai tei gothana sabo tong brokno datina identified khaiei brokno romnani romoi phasirina nangnai ne omai khlaiei kokosar kha tamni himala Manipur ni gothana hekaba Manipur ni o je party mung meiti bai je kuki rok nanglai mani meiti bai kuki rok kok banglai mani brok ni right rok no sanlai kok banglai mani obono tabok bo India government ni bukhaktui solution kam ka khaijai gani ingma bagaino uram oma hai selama singsa party mung rok bahaina party tongu obono kareina haina Tipra haste bahaino kirilaijak Tipra sai Kubun dophabai salsa tida nangno obo belani kirilaijak oboni bagaino kebangma loko rokno reaction rikha comment khaikya Tipra hau bahaino ungnani belai chance tongo tumungno obon sekang bo sengkisa viral mani nukha sini Maharaja Pradut Kishore Maniko no kaisa social media ni bukhaktui Facebook soiko tola patro bahaino bubagrana hamya khuk samabai Tipra sa lukorok jotono khanangjak ni bisingom no toisa Kubun dopharok khangkai bubagrana no hamya ni press release khaimarok bahaino nugo yang Kubun babai phasingo hangkai Tipra sarok ka bubagrani bagoi belai ne khanangjak tamoni himala khoroksa media phanangkha kaisa khoroksa social media kaisa Facebook live phaiei news independent Tipra ni soiko tolopatro chief editor bo bahaike okok saimangkha obo kok thai krei media ni bisingo omhai kok rok sanani obno tuini kitingoi jani jar je manmani Tipra hastini lukorok bohaino reaction relaikha
अबनो कितिंगिनो हायनो तिनि आति जमातिया बाहायनो रिएक्शन रिखा मणिपुरनि जे बृरकनि अमाय खलायजागै दं माने बृरकनि साकाओ बीजेपी बेटी बाचो बेटी पढ़ाओ होनै कायसा मन्त्र हायनो ब्रकनि स्लोगान रि दं माने जागाओ जेहेतु बीजेपी हापां इंडिया गवर्नमेंट बीजेपी दं माने बागै तामुन बागै पुलिस प्रशासन अ जागा काहामखौ नायजागिया तामुन बागै अमहाय गथनांना नां तामुन बागै एक्शन नाजागिया नै अमहाय खायनो खुब बायख्लायै बीजेपी नि फाइथिं यासि सुरै साखा दफा जेफ्रो सातक जागै दङ दफा जेफ्रो सोख्लुक जागै दङ दफा जेफ्रो बुइबाय साखनाय आं जागै दङ अबनो औ जरावो दफा दफा तिप्रासो दफानि बागै विदेशी हाथाव हायकाबा एनआरसी नाङो होनै सिरिकनाय पाटल कैना जमातिया तामुन बागै ताबुगले राबाद मरगै दंनानि नां दफा जेफ्रो सातक जागो बुबाग्रानि साखा जेफ्रो हामिया साजागो तै तिप्रासारक थांनानि बागै मुभमेन्ट नायथुकमानि जरावो पाटल कैनाबो खरकसा जेनेबा रग थाङि बाहायनो तिप्रासा दफारं बागै कक साइ दङैनाय ताबुक तामुनि बागै बुखो सेलोटाइप थेजाक पोस्ट पोजिशन मान थाइनो तामुन बागै हामजागै दफानि कायसा ककबो तिनि हाइजरावो साइमाया तिप्रासा दफाना कारेबो तिप्रासाना कौशल हायकाबा जे बरक सातक जागै दं माने कायसाबो खरां तिसालिया राबा छिमिनो मरगै दंखा नै आति जमातिया बहायनो साका पाटल कैनानि फाइथिं यासि सुरै नरक बोखनाय नायदि अबनो कारे बाहायनो कबैति जमातिया न बहायनो साका नरक दफानि बागै जेफ्रो दफा सातक जागै दं माने नरक नुगियादा दफारक न तामुनि बागै सातक जागै दं प्र नरक कक थाइसेबो साइमैया नै कबैति जमातियानि फाइथिं बहायनो आति जमातिया यासि सुरैनो हायनो कक साका तै कक सारखा ताबुकबो जरा तंखो दफानि बागै फाइट खायनानि तिप्रा सरक ताबुकबो यक समामायाखो नरक बाहायनो फायै तिप्रा सरकनि बागै फाइट खायनानि नरक बाहायनो याक ब्लक दि नै आति जमातिया पाटल कैना तै कबैति जमातियानि फाइथिङो कबुक मुं बाहायनो या फारका अबनो कारे बाहायनो त्रिपुरा हास्तिनि बेलाय बेलाय वानामा सिंसा त्रिपुराव अमाहाय कायसा पानो एसटी सीटनि कायसे एमपी सीट अमाहाय कायसा बरक माया खुना ताबुमो हिस्टोरी हाय हनै बेलायनो मनैको थक हाय कायसा बुटुआ हाय अमहाय कक रक आसाय तंखा नै आति जमातिया साखा आबो साबनो टारगेट का साहंकाय एमपी रेबुटी त्रिपुरा न एमपी रेबुटी त्रिपुरा एडिसिओ हायकाबा त्रिपुरा सारक न मथांनानि बागैनो कायसा नंनो बिसिङो नक तांमानि आबोको अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल टीटी एडिसिओ त्रिपुरा मथा टंसाक एडिसिओ रां रहरिया रां फाइफनो त्रिपुरा सारकनो रां रहरिया नै कक सामनो तुइनो बेलायनो त्रिपुरा हास्टेव त्रिपुरा सरकनि थोंखला पलिटिको तुंफ्ला लाइख्या अबनो रोगसावैनो तिनि आति जमातिया बाहायनो रिएक्शन रिख्या तामुनि हमबाला त्रिपुरा सारकनि तंमानैसि बिसि पार्सेन्टेज गोबांखौनो एडिसि आमचायो तामुनि हमबाला रेबुटिनि बुमा बुफा निनि ताकु बुखुक निनि जाति गोष्ठी बाहायनो एडिसि आमचायो न तंखना अबनि बागै नों तुमुंनो एडिसि रां रहयरका निनि ताकु बुखुक निनि जाति गोष्ठी ब्रक बाहायनो माइ मासाग्लाक ब्रक बाहायनो रां मांग्लाक ब्रक बाहायनो बेलायनो तंग केसेब तंग जोंजाला कलायनाय अबनि बागै नों लुकुरकनि बागैसि गसिजाक खरकसा एमपी त्रिपुरा सा लुकु फानो हंका त्रिपुरा हानि जतो लुकुरकनि जोंजाला कक साना बागैनो ननो एमपी सनामै रहरो नों तामुनि बागै रिनाला कारै तैबो त्रिपुरा मथानो टारगेट खायै त्रिपुरा मथा टंसाक एडिसि वो रां रहरिया नै कक साना नां नै अमहाय खलाय कक फिरका आति जमातिया खाजनि ताकुक तै बुखुक सं ताबुक तंग हालक जरावो ताबुकनि राजनैतिक ताबुन पलिटिकल नि ओ तंग जरावो
norokle bahai matong tamoni himala tabo kaisano khorang tisai tongo Tipra Motha bubagrane bisingtui Greta Tirfaleni bisingti Tipra sano constitutional solution ni kaisa no rewoino Tipra sarokna mothangna hini movement khai tongmani jorawo busuk jrati agogjak busuk jrati hasal tabuk bu murui hai khlai bo jorao ba mansinai obo lukurong thane question hai ka ba bukha kok sawi phairuk omhai khaino tai babaisa nasi kanka BJP ni phasing nasi kankai nok rinani post kini rinani leptin nok rinani development haparo omhai kai kok sajagai tongo phiaba Tipra sarok 25 বছর CPIM khlai phaimani jora bahaino tonglaikha a joran simutini tabasuk jora Tipra sarok justice maya Tipra sarok mothangjakya sakni borok CM masaya post position kahamo soguya rang rohojaka bahino rang kom rohojagai satok jakmani obono dohin satok jakma takoktai bukuk song norokla bahai norok comment khai sahardi Tipra sarok ni movement no bom haike buskang ya president nang tabuni utong halok jora bom hayangoi tong tai bolukurok norok bom hai khlai buskang political ni bukhaktei haikaba leader ni bukhaktei bom haike samangtai buskang thang kangkai Tipra sarok ni bage better kahamangnai norok comment khai sahandi nai di brok tamo saka reaction rok kebangma potri no kok salaika norok bukhana nai nai tong dis ekare joran je chini puki brei khorok ni je rap klai jakha abo je chini media ni fuki je phai kem nokha abo to food many incident ka kalia food many incident se kem operating age se abo nugo asu din abo khoram gari tongkha tam ni bage is that reason behind abo kono politics issue tongo eba kono politics involved tongo chini prime minister je chini Narendra Modi chini bagamgunang Narendra Modi saka je thangmani pore aram manipur thangi boje kok saka manipur ni je incident oti angai je problem kuki meti je ini tongmani obnoti anja ku solve khaingai kebo ku tension tangagi everything should be cool down jokang okahang kun khai ang abuna ngai bo sai tok ngai ni bo je ko gre kai phaibo mani akko ni tini mungka dan trecha no khaje tini chini no samani chini haske hapan chini BJP hapan go samani thangau je beti bachao beti ko parao nari bachao ni je ko khnamani okko go tini bian thangka ang ni jino khoska bri inge tini life ni ku secure samatong ria even thukawak tong te fano manipur ni je a incident asat ke salang masinka a je incident no mukhang ga a incident no ti ngai ko bom tha mane bo gak ni himi starting khaisingani angku ko ki buma samang sakleya je boba ga tini oba haike hengga ki tong kha than ki ni bkha buma than ki obo belai salang masinka ko ang belai no selangka kini hani bubagra bo kini bari aka klai tongo bini sakno saksori hamya no hamya hnyawe bini makhango mungi mungtu phae kini borok ni bage bo aka klai ka kini thani over klai ngani gorkar kin kolkata wa thange soi ko tola pakrano lakhe uskari kaboi bini makhang khakak shikari kabi bo kinga kebo ko khaimia karon tani khaimia hangangke kini ha bubagra no khaika mane no kinga wa klaika bokini king ha bubagra no ki kokso who knows kana bokini no ki bari bokok saimango bo hai calculus kala bo hai calculus osot borok anki borok no jako asu sahos bini king hani bubagra no ki din ni sepan deksa barang ni thangka tarpore phano India government siring ke tongtongo India government ekono borne sekere miapro prime minister ne ko miapro koklo mane nukha hiaba abo entire birodi party robor no homani porese bo khokhengo inka orneo Manipur by Delhi bus sal khana arna ki network kari je abo nusin buku kaisa tini bornom belai khana thamsi kaza wi polka inka arneo asuk sai nong to kai
इंडिया गवर्नमेंट जे जगह वो बरने गवर्नमेंट आसक के बरने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास एवरी ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो माने बरने कैसा रांगरी बरने न आइन कानून बरने या फावो न इंगा के बनसे सिकांगो संगते कैसा आं मइतो क्लाइ सानान मुसलमान के more than 350 churches Christian on the church thung sogoi re jaka aro tei baise tege जों बुजिनानै नांगौ आरो मणिपुर राव बर ख्रिस्टान बर कन्भार्टन का धर्म बर कन्भार्टन का इंगा आबनि बागै बर मेथि बाय कुकी सरं नांलाय मा जागावा आबो ख्रिस्टाननि चर्च आबो तामो दोस खायखाबा आरो खायसे जों कुथुक एकता राजनैतिक माने धर्म राजनीतिनि मंगै धर्मनि कायसा और नियो तुम्हारा धर्म नि कैसा आरो बिसिंति एफेक्ट खाय और न कैसा षड़यंत्र खायजां माने आबो जों बुजिना मा खासराय खायो whereas हिंदू रकनि मंदिर रक तमारो आसो माइखि खतिंया बरनि चर्च more than 350 350 ने से फानो साका चर्चेस थुं बान्दाव नंखा कतमा चर्च कतमा सबाय जाखा सिनी प्राइम मिनिस्टर मोदी एबा बीजेपी गवर्नमेंट सिरिं के नाहारि दं बनि बिसिङाव बनि सकांद्र रगो ब विदेश बें गुरिवै दुनिया बर रगै बथाङै आर ब सन्मान माइ फाय पदे पदो किन्तु बनि नगो ब बाहायङै दंखा बे बिचार ब नाहावै दं आबसं नुखा नियाके मेफोरनि कुकी मांनै र अबाहाय क्लाय बर आसो जराव साफायग्ला खामं पहिला सिगाङाव जदि बथाग्रे रखाङै गाबोन बागै अरनियो आं ते कैसा रिलेट खालाय सानानै मुसलमानि हंके मणिपुर माने सिगां चिना हाव सेंग्रा नायना हाहेमा दं मणिपुरनि तबु चिनि बुखु कुकी मांनि खायजाक माने अब हाय त्रिपुरा हावले again and again in Tripura. Just I was mentioned about Tripura. Second, Manipur is going to happen, and what I mean to say is that before that also, like Manipur, our ladies, girls, even the young child like 5 years of age girl had raped by 35 years of age one man, but still didn't know justice. That time I was in the Mahila Commission, board member, and I was running up and down, filing all the cases. I had visited in that very incident. I had collected all the documents and all the medical reports and all. But after filing the files, no justice, nothing. Till today, did you ever heard that in Tripura, yes, for the rape case or gang rape, murder, did we ever heard that, yes, this person had punished in such a way that, yes, they will have lesson, they got good lesson, and it is very much example to the society that, yes, next time they will not repeat. It's not like that. No justice in our Tripura. Manipur is this is only, but in our Tripura, frequently, every now and then, our girls, women were trapped by the culprit, boys or men, something like that. Even with the girls or the woman, we don't have safe security in Tripura. You just see, like 5 years of girls, we can say child. She's not teenage also even. She doesn't know about the sexuality. But still then, they were trapped, raped, gang raped, but no justice. Such a horrible in our Tripura, especially what I am going to say. Manipur is going on. That is also a burning issue, of course. But in our Tripura, what about in the case of Tripura? And with the people we were by heart, they were saying, they were shouting, present government, Tripura government, central government also BJP, as well as in our Tripura also. But this government, they wish to shout like anything, सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. कहाँ काम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? बेटी को पहले बचा तो लीजिए ना. पढ़ाई करने के लिए हम लोग तो बचना चाहिए ना पहले. बेटी को पढ़ाने के लिए कुछ
बंदोबस्त कीजिए। हम लोगों को सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या किया? त्रिपुरा में क्या क्या हो रहा है? Every now and then. Today I am remembering here, seeing the incident in Manipur. My heart is burning like anything. I can't express, I can't breathe even, because myself, I have got own experience. Being a Women Commission board member, I have gone through north and south in Tripura. I knew so many incidents. And all these incidents we never get proper justice. আমি আজকে বলতে চাই আমাদের ত্রিপুরায় যে আমাদের গভর্নমেন্ট বিজেপি আইপিএফটি গভর্নমেন্ট অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্টদেরকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, প্রশ্ন করতে চাই, আপনাদের কাছে এটাই অনুরোধ, আপনারা দিন বাদ নেই, আমাদের মেয়েরা, আমাদের মায়েরা ইভেন এমন উশৃঙ্খল হয়ে গেছে, এমন জাস্টিস না পাওয়ার কারণে, এমন জাস্টিস নেই ত্রিপুরা রাজ্যে, যার কারণে এটা কি শেল্টার নিচ্ছে রাজনৈতিকভাবে? কীভাবে রাজনৈতিকভাবে সোসাইটিতে একটা জেন্ডার একটা মেয়েদের জেন্ডার, এই জেন্ডার কিন্তু এখানে রাজনীতি নীতি দিয়ে হয় না। এটা আমরা আজকে আমাদের মোদি যে প্রাইম মিনিস্টার আজকে একটা সুন্দর একটা কথা বলেছেন, বলেন কি না বলে, রিলিজিয়ন নতবা পার্টির ঊর্ধ্বে আছে আইন। হ্যাঁ, উনি বলেছেন, এই কথা বলেছেন, বা আমি সসম্মানে এই কথাটা আমি সম্মান করি, কিন্তু বাস্তবে কী হচ্ছে? বাস্তবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কী হচ্ছে? আমি আজকে বলি, পার্সেন্টেজে আজকে জনজাতি বোনেরা, জনজাতি মেয়েরা, মায়েরা, পার্সেন্টেজে যদি 100 জন যদি রেপ হয়, 70-80% আমাদের ত্রিপুরাসার মেয়েরা, মহিলারা রেপ হয়। এটা সেন্সাসে বলেন, রেশিওটা আমি স্টাডি করেছি, এটা বাস্তব। যার কারণে আজকে দিনে দাঁড়িয়ে মণিপুরের ঘটনা দেখে, seeing the incident, hearing all those incidents in Manipur, what is happening these days, I remember what we are facing about. ত্রিপুরায় যে আমরা কি ফেস করছি, আমরা মেয়েরা, আমাদের মেয়েরা স্কুল কলেজে যাওয়ার জন্যে খুবই কেনা বলে ওরা চিন্তা করেন। মায়েরা আগের মতো সিপিএম আমলে করেছেন, কিন্তু এর চেয়ে আরও বেশি বিজেপি গভর্নমেন্টে এসে আমাদের মেয়েদের কোনো সিকিউর নেই। যার কারণে আমি আজকে ওইটাই বলছি, আপনারা জেগে উঠুন মেয়েরা। এখানে কোনো ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাজনৈতিকভাবে হয় না, এইসবগুলো হয় না। এইসব রাজনীতির জায়গাতে থাকবে। 5 বছর অন্তর অন্তর এটা চেঞ্জ হতে পারে, নাও হতে পারে। যদি পারফরমেন্স ভালো করেন তাহলে নেক্সট টাইম আপনারা সুযোগ পাবেন, এটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু মেয়েদেরকে সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে আমাদের কোনো জাস্টিস আমরা পাচ্ছি না, ওইটাই আমরা খুবই দুঃখিত। আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ডেইলি মণিপুর হচ্ছে। এই যে কুকি বোনেদের মতো আমাদের এখানে অনেক ইনসিডেন্ট, আজকে সারা ভারতবর্ষে কুকিদের কেনা বলে ইনসিডেন্ট, এই আমাদের বোনেদের ব্যাপারটা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে এটা কেনা বলে সবাই এটা বার্নিং ইস্যু করে। এবারে সবাই নিউজে অনেক লোকেরা, লিডার্সরা, এনজিওসরা, ওনারা আওয়াজ উঠিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরাসাদের কপালে কি হচ্ছে এটা তো এতটা ফোকাস হয়নি। যার কারণে আমি মনে করি মণিপুর কিন্তু আজকে হচ্ছে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের দিদিরা বা বোনেরা, আপনারা জেগে উঠুন। মহিলারা, মেয়েরা, কি বা বাঙালি হোক না কেন, ত্রিপুরাসাই বা হোক না কেন, কিন্তু আমাদের এখানে কেনা বলে প্রশাসন এতই দুর্বল। আজকে আমি শুনেছি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার had said that yes, all the chief minister from all states in India, you people, you make it strong your every right in your every
what to say, every right of humanity. You make more strong your, what is that, every right in your, what is that, in police procession, what they mean. But what I'm saying is that in other states quite okay, but in Tripura really very much horrible, no harmony, no justice at all. So today I want to pray about our Tipra as well as women, girls, to our what is it, Tipra government chief minister, on behalf of women, girls. Then yes, आप भी सुन लीजिए हम लोगों का क्या हो रहा है, लड़कियां औरतें क्या हो रहा है in our state, what we are suffering for, especially being women, we feel pain, we need justice. पहले बाचा तो लीजिए ना, उसके बाद बहुत सारे कुछ हम लोग आशा कर सकते हैं ना. तो तीन है सालों आंग अबनो साना ने मुझको आंग मुझे माना तीने पातल के ना बुकुक तिरोनो tapi kebetulan tirono बाने ने करो सभी बरनांग सम्मान खायो तीने नाई दी अब हाय नि क्षेत्र बाहाय ने बुकुक माँ मंगी तंका ने रॉक पुंगमाया तो मैंने पुंगमाया तीने हावा फाइकर के ना आगे बस हावा तीने बांगसाना है तीने हावा फाइकर के ना कैसा communal feelings नहीं थांगो National Party वो थांग काय सुतो National Party थांग माने सिमिया चीनी हावो जो द स्टेट ने सेपन द चीनी हावो हांग के नो बेला के ना communal हाइंगे बुकु वो मुथुजांग तो तीने हाई सालो चीनी मायो पातल के ना एबा के ना चीनी पी कबैती बरो जो दी BJP यो करिंग हांग काय जो तो निसे सेकांग फाइ बरो media फाइ बरो चिरी खामो तब पुंगमालिया ओम हाय नो National Party को थांगा क्या ओबाहाय नो स्पेशली जेकुनो राजनीति CPM, Congress, BJP, any parties might be. चीनी त्रिपुरा फाइकर ना क्या ना बेबांग ना आम्रा बंगाली हाइंग पाई आरो communal actor feelings है क्या नहीं पाई अब पार्ट खाक जदी पाई सोम तो यो गोले में हाई खलाये मंगसा किचु खाई में है मोदी जी है बाकी ना चीनी होम मिनिस्टर अमित शाह जी बर के चीनी feelings नो बुचिया दे बा चीनी ना दुखो बुचियो चीन बुबाग्रा बार बार सालायो रियल फैक्ट नोटिस हावी सावो चीन इतिहास कथां सिवो जों बाहाय का अहानि ओरिजिन बसारो अहावो बाहाय ngै मा दंखा जों हामारो हमायांगै दंखा जे जागो जों राजानि सासन दं दंफ्रो चीन अब कायसा प्रिंसली स्टेट ब्ले before 1947 राव जों ताबो खबो जागा दंखा आप्रनो बाहाय दं तमनि Princely state, Chinawa hashtag Pimani to so India government by dialysis on Tatawa hashtag. Will I say that Chinama Sadin Rajosi? Or Sadin Rajo to wait on Ido, or Chini Razan and Gusti Rotini, Soikat Kalapatra High, Chini Buba Granos is how it on so Chinese, Dala Lipo, Monot Automahai, Chinese Anti Hanka, Tamne Baggy, Tinero Harabor no logaret on the Bagino, Tabakatama Ponga Malaya, silent on Tavasa. Even ang je buri ani secure dong ya Manipur hang tomane ang seleng usa so Himalaya tomane ki BJP government ni rona deklang na BJP government ro saja ya denglang na ne post ro dekamalang na are baba ni ro kom se kom ni ro sikam basai na ne bagay ni ro safe tengla de rasiti to kom ma khai mane ble ni ro khorang ti sara ya ngai tong abani bagay tina hai salo belaikana wana ma singsa ang Manipur state nature name, those are suffering, starving, and those are suffering from different kinds of sufferings and torture. We are praying for you all. At least if we can't do anything, but still then, we are praying to God. For God, nothing is possible. That much we can believe, and we are praying for you all. And sisters and brothers in Manipur, please try to understand among yourself, because other people, they'll clap, they'll just mock that these people are doing this and that. All this is what Modi ji is doing. You just see, he's keeping mum. After many days, after 70 days, more than 70 days, all houses, all villages had burned down. Only yesterday, he is pronouncing that yes, he's somebody.
who stood beside you. Is just it? Through politics, they are playing the politics. Dirty games they are playing. So brother and sister in Manipur, please do try to understand. Try to come down with anger. Nothing is going to achieve. Please. And culprits should be punished. Those who have done those are criminal, those who have done dirty this one, they should get, culprits should be punished. All the laws, whatever was sent beside our ladies, should be applied to those sisters who had suffered such agony. That's what we are asking about. And today, ang Tipra Motha na obono sarani muso sisadi sing basana ni nangnai. Te kaisa ang sarani muso mani kanke tini hai jorao bahai na sini reboti babu. Okliyo bo samani balai kai hat touching. Cinar budget chopayo ni sao. Cinar budget chopayo. A budget no rohayata Tipra Motha government tongsa chungro rohayata. Bah. Nini bu phani sampod debo. Election is setang ke no BJP, Tipra Motha, CPM, Congress, Jephanang haisi. Pia ba Jepha government phainai. Apra joto ni government ngai performa khainai haisi. Apra bade nang khorsa MP ngai bujia. Bor rights be na hakina ru tongkha. Nini Tipra san nini na jati gusti edisio tongnai ro bor masa ya bor ne muktui. How the kleina? How the kleina? Tam kata bon MP te ta bon nini basa ju tongna ne basala tongna. Bor ne bangi nang thai chapa kok sana rung ya sangkha. এমন খেতে রাজনীতি তোর খাই দে এমন খেতে মায়া তো রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট খাই দে নং তংফায়রা আগর তো লব এমপি তো দিল্লি থাংনা থাংফাইং তো নানি আইসারাম নং মাই তংখা নং ইয়াকানানি স্যালারি তংখা বুবাগ্রানা সুট খায়ো Tipra sarna hayam hamyahana motha na hamyahana motha saba nini Tipra sa motha nung Tipra sa nini aina na di nini sehara Tipra sa na kosol de na China na kosol de nung sabun ni side ke nung kok side nung sabun nung samung rohaya ang itcha ke charo ya chungro si rohaya ta bah hadita nung ta bubak rabai nung challenge khayo mayung rokozak phano pumba sa jang ni se kusuk nung haisi nung reboti emping khatang kha bubak rane raja ne honor sara prithvi obane abano ke bo segina maya Eka nung reboti tabo nung rampodo nung reboti abo raja ne ama kirit Bikram Kishore mani ko bahadur nara nung asa khamung ble Bikram Kishore mani ko ne buthui ngai khamung ble ungnya abo ekta ishor ni na kaisa system rajakyo tongnai rong ne abo no kok khorang ti saita sa haisi nung ba anglar lai mana nung ba anglar mana angwa anabo hondi karon chung khaproza obong kana obo razaro asa bir khechini hano rokha klai chini Tripura bosat ekta sunam kaisa tong tomani yake nobor ne rebete tabo MP ing tong khasa bai ke nang punto tile mayong na bataile nang hai sagna sotong sai naisa abo oxygen ropa jene ma phatai se uri thanga bele tama dehar sikam to tita mahesa akol korea amate ke koksa ha rohaya pun icha ker habe aba ma temanai Tipra Motha tong sak rohaya pun nine bombo phana no nine ahongkar ne bagai nine potno torjang mane bagai nine jaite gusti mamba bombo phana no kapala there bahogla there maklai rohaya nine gusti rong ma sa engnai brasa tam kok ro sa heleng ke kok sa haisi ara product kisar ba ke ma ang contest khaine phadi ba dode phadi product kisu kaile ang mia pro kok sabo Tripura wa bubagra tabo rest nawe bo osusto rest nawe bo America thang chikitsa khaija tom phano Tripura wa product kisur kabang ma asai jak dobor no contest khaigra de product kisur le olos phaide hesi Tripura wa bubagra emon ke product kisur kabang ma sanai rekha borno sikang ago we borno lai thangra de hesi jesaba sajak siline ro abo hasing saw toilo ma hai amane ro texas sa gyam to ma kha kamani bele bai ka ma hai ro kok sawi tong Arab ni by Bangabda Sagar ni Khangrai ni Kongno Sakam Pro Pastor Reverend Kirit Samane Arab ni abarong angken butu kethanglai bo abane bang ora bosu kholona naya bo Khangrai Bangabda ni ken belai ken khorsa kasa ke tola tikhlai le mane bangai borno ke kholoi ma to bo Khangrai dui dor na ni kok Samane
nirona okok na bumasaka mayung ni bua hai mayung ni bua kupur bai boka phunu kusi tongo boka kenero sokka sa sokka bikas sokka prayas BJP rong ni tabo rupnu khnabla dharma wata bokla ka tabo kabuiti Christian pi kabuiti Christian bokok di esi facility kemana kha mai patal Christian kok di kai tor no jara Christian nang lai ro bo kai tor sabo sai mano kai tor no buskang ro hoya bui nangmana ongkla bui ni pot no thanga kha tong di BJP bai na RSS bai tong di kai tor ni ro no usit sikharang no jong ni ro kichu khaya haisi hoito jarawo bukha kosto hang khe media ma phai ai phana nini dophamne haya chaya jarawo nini bumane haya nini bufane haya nini jaiti gusin haya pro nang basa yang ke Bangladesh ni baru basa na heda baru basa na nini duty na nang khlai yang ke nini punishment abo isor nang ke non Bangladesh ni aro non asai ro khamam ble hoito doctor mane cha ni bufa yang ke rebo tenu sanai ro khamam nini bukung nai la nini yang de u na Tipra Motha hona ro ni khang bai sollai da sollai do nai ne di jesa phana nang chikhak din ni mokol kuno din phana arani amon o nene Bangladesh ni phaine ro si hara hai ni ya nene mokol chiko sengkhari ke seng abo tama hanai bukung bara abone ni tong nai no Chinese anti Chinese ne ma dalali bubagran hoken nang badala de hojawi to abo nang buji adi ba कम से कम सब डायरेक्ट खबर नहीं जे इंजा तो ना आंबो सबका विकास न अमन पयजो खलाय आंबो 2018 थांजक ब्ले चलो पालते आं सितम ब्ले तब द थांलाय माय पातालते रो थांलाय दे तब हायंलाय तो बरो द पहिला सिगां अमने त माने बस्तारो कारै अमन खलाय तम बसो सन्मान मा माने माय पातालने खरां बे एब्रेना म चिरिखक सामान बांग्लादेश गो बैक वोट बॉयकॉट नि खलाय तम ना खरां दे पेपला रासि तब राबार दाने इंडस्ट्रीज नि न दाने इंडस्ट्रीज नि दायित्व रजाय सा आरो नि गोबां मा मा फायखाम राबार न ते बोरैते ते तब राबार अमन ते न अर खन न सास्ते ना जाबि तम आरो न म तिनि दफा बाय सका गैतलां थांखा थामसि बेलायखेन गाहाम थामसि नांगौ सिन बरंनि थामसि दङ थै दङ बा थामसि दङ केबा थामसि न रिना रिनों यांखाय अ थामसि गांखेन थामसि नि थाखाय सब मुतां साइदमान कबर थामसि नि थाखाय सब मुंहांखे कबर निजे थैना बसिया थांना बसिया के थामसि नि गांखेन अमायखे रिएक्ट खालाय बोहैना फानो चलै पायो थामसि रिना रिंगानि बागै ने रताबो निजेरानो बिसिङो निजे न कायसा हलायमानि न हजम खालायमै आबन डाइजेस्ट खालायलै मेङै फातार थाङै मोसानो किरिमान आबन हांसाबो मोसानो बले किरिवो सिंहनि बुखुबले याग्रयो हा बरता तमा खालायतमा बे बाक्चिनि तिप्रा सानि जत लिडार न बरकताबो बाहाय खालाय रखा जतनि पॉलिटिकल माइलि सेस खालाय रे बायखायसि बाबुराम पदनि सेस बाबुराम पदनिबो सेस अंखा माया पातालनि सेस पी कबुइतिनि सेस बहायबो सेस नेक्स्ट टाइम निन उंक्लोनि दफा सिकरिखे ननके वानसार नन बुट रनाय दे ओ वानसार नन बुट रनाय दे रोया इवन मुस्लिम रोयाबले तानि वन नूर खबले बबाग्राने आरो फाइ मुस्लिम रोयाबले आपन कबुइ आपन प्रैक्टिकल आपन बास स्टॉप ने आपन नुखा दा विद्युत न थाङै बर जानि थाङै बरने वाइजिं रंना थाङै त मारो बागै तङै माने नुग्लिया देबा अर्नम लेक चमने या दिगे अबन अरने आरने बाजारो वातै वंखन पेपे सेपे आरने सरगान दाव मनामा सनामा वं तंलाय जाव नंबर न 80 टाकानि साथि फार रय कांखे 2 दिन ल बर हुंखामले नि बर र हा बर हुंखाबं बर न तारा दिफया बर न रखके yang बर दि आरो थाङै न पॉलिटिकल माइलेज अमनाय खाखावो बर न आरो ते ब खाखलावो सर यो जागो नि परफॉर्मेंस रंग नो गइसाइदमा नंबो माहाय आगे सिरिगे फाइमानि दफा दफा हनै तब बाहायखा बैबा का थाया मानो सानो रांदारावै फिनिशिंग का हांखा आबो से फालजागो मै बरं नाने ल जे का हामा आबो से फालजागो निले फिनिशिंग से हाया दा विद्युत निरने चिनि तिप्रा सानि राजनीति खालायनाय र निरने फिनिशिंग से हाया निरने फिनिशिंग हामियानि बागै निरने पॉलिटिकल माइलेज सेसङै दङ आबनि बागै दिनै निरना आं अबनि बागै आं सानानो मणिपुरनि काहिनीनो खनावै
ani phayang sro phaimani media rong nang belai khena hambai maro boroni no moitama boroni no nukhang ke sinar no sangte bu moitama phai aban bang ni ro sung phaimani bang ang belai khena no hambai ang tini no ne thana obonon sarani musu ta bu jora tongkho jara christian na bjp tong tong nai ro nira na hapang kerei ang bonon da bitirno samase bjp tong phana christian tong man bele tong di tabo st facilities kereng na চাকরি খালানি ক্ষেত্রে এসে ফ্যাসিলিটিস করে কিনে নিব সারা চাকরি মানায় বাকি মানায় দো সাদি নিরব পরমাছি অক্সিজেন রয় তং বলে বম হাই নিজে নি দফানা হাজায়াও বইনা হাজা মানে নিরব না আমন খবলে আইগিনি রাজনীতি বেতা আপনি রাজনীতি ফেরে বেলাইনে ফেরে সালসা বনো নাং সাকা চিনি বসারো সরাই নে जों नांगोन नों आं सरायै नाङान फायदे फिरा फायदे ताबो जतमा रिजाइन दवै फिर फायदा बाहायनो निर अर्नो आरनो तब राबार नेबो माइ दङ चेयरमेन माइ दङ फायदि नर न मिनिस्टार फायदि नि हा सादिन गायके बोसोर नानानै अम हायके एमएलए मिनिस्टार एमडीसी आबने बागै आं निर अबनो सानानै मोसुगो बोरिरो बखा आं सानानै मोसुगो बोरिरो एलादोंदि निर थानसांदि निर जारा तब फानो ओ पोरनाय फो Wabronai pe bubagra haya pe omo punya honai rang nerno kaisa batta ro yang kwang mosawan bubagra keri phana angthang nang bai ang phan phas photo we nang bai ang phan kabak lai phana oba hai khlai mui sirung hai khlai tola tong be wa roi gotna drat sa soi thang phana chini dimana sung nai hne ne sung ma tong lai gra sinai sago thui tong ha kai nai di chini busuk khen tabo ani khasmani ani jorawa ne oma hai umrubo बोसक थैमानि न खासिनि दा फादिना हाथाय कपलं सेमालं लामा कपलं सेमालं ताबो बदनि र बरबाय सिकार खायजाखो आबन आं सावो पूजानि पुंपायजा खाय नों नाना ते मा सखलिया गभर्नमेन्ट मा सखलिया थांगमालिया जोंनो 70 बोसोरसै सेकान थांगा जोंनो राजनीति बायके खलबै फातानि बर एन्जय खालायदोंमानि आबनि बागै जों मा हलिया चिनि गभर्नमेन्ट खालायमालिया कारण बर किसाङै थांगासो हाय ने बाय जों सारेन्डार रनानि कगया चिनि इतिहास कथांखौ चिनि अंग्लक दंखो चिनि खरां इंडिया गभर्नमेंट खनायाखे सारा पृथ्वीनि बिनि बर खरां खनाय यस बर जस्टिस माना नांगौ हे इंडिया गभर्नमेंट तत्र सेटजानाय आ साल फायनाय बेसि दगया आबार मांगै निरावनो थागता बर उप बलि रजानाय पनो रिमा हाय थाइपंले नुहय तंखा जों गभर्नमेंट फेसिलिटिस रबले नुहय तंखा जों आर थांमा हलिया तमा खलायखा ताबो खना खांराय गभर्नमेंट र बरं नायनाय दे ताबो खना आदर खायते न नगरनाय न चाकरि रनाय न आरनो चेयरमैन रनाय अबाय के ताबो कुमार हालाम हाय र दा बेसिं हाय र दा बिदुत हाय र थांबाय नाय र बरने पूरा संसाय मानो बमथे एग्रीमेंट के थां बरं निराव न बलि रना नितिलां थांगो निराव न मबसकां फनोगै थाइपं बलाय न ताइ चारवो यानो तैनि आइखां के तस्तां जांनाय ता अपु अब हायसिबले गिनेरो सिजार रसो माइ खायतंखौ ओ साधारण बुटार रबंसा सिया जायाबा अब अखयो लाबलासियो खौ अखय माने जाला के साफादों जानो होना थां बरन नेरोसो थामो दंनानि अ लिडार्स रं थाने आं आबनो साव बेबागनि समचौने आबनि माजरा निरंनि साव खलायने आनि सागो खलायने जदि जों मिस गाइड खायखाय जों किसा सिजा रंजाखि दंनाय र जों सियाव माइ ओंखो बाहायखेंनाय आबनि बाङै जारान बीजेपीओ तंनाय गणमुक्ति परिषद तंनाय र ताबो फायदि जों थानसांलायनाय निर उफिलदि इंसिडेंट नुगै जंखनाबले क्रिश्चियन न स्क्रिप्ट ते पदे पर अंक धर्मव आमसो बारा दे निर बीजेपी न सिनिनानै तो खायदा आमसो बारा सिनिना तो खायदा आबन बाङै फायदि आं ते कलस फलगलिया जों बसकांगो जों बेलायखना वासुमानि नांगो बेलायखना जों तमाहनाय होस के हिंनानै नांगो वानसा रंग के फातानि फायनाय रबा समुद्रनि फायनाय रबा बरक बहा हा नखाखा कबर चिन हां खारां जाखा आबनि बाङै जोंना अमहायखे खाय तंफायखा सेक जांनानै सुजा आंगल बाय अमंग गिकासायंखे तेरा फामां लायग्रासिनाय आबनि बाङै जों आं जतना आबान खायो एकदिदे बोरिनो सुरक खामा खायनाय चिनि ड्राग्स आइ तंनाय सरायरनो जों रक खामा खायनाय चिनि दफानि जत नांमा जागावो जों ताबक थांसा मां लायग्रासिनाय बुबाग्रानि लगे मातं लायग्रासिनाय बुबाग्रा करिङिबो नोंबाय आं याक बाय याक अमख लायलायै रम लायै जों बसकांगो जुद्ध मा थांसिनाय
Manipur ni second Manipur ngana. Abo aro test khainai ma khosi Chinaro sokhainai. Besi kasal ya haisi. Abo ni mang joto ni thane kokusaro please thansang di te joto section na haina hang tabu tawai sang kobonani musugo intellectual bororo tongo chini Tipra saro ni bisingo nira mangsa ozora wo tin da phane bagi contribute khaibe jadi ma khorang bai na ken ma khang ken ni kok thai bai ma khang ken ni tamahna salsa salnai somai romani bai do phane habo dubo kalai ki thinglai tama jaga wo nirong suba mongosong belai ken na jara kereng he hojanai jara highly educated tongnai ro tini bara ni dukhuma mani poringa kya oro agartala jara sohor tongnai nirong ni bo belai kirima sangsang ni phainai abani bangai phadi jeng baskango kereng layana khorsate khoroksa tabo walai laina ni joraya naisre laina ni joraya jeng bai jeng naisre khang khai boi to te bese jeng na phan pai khlaisina abo to kok boi abani bangai phadi ang nirong Hambai toto social media no tini oro faimani bagai je tini jeng press meet ma phaiga mangke thangnai jeng koikdin age social media jeng joto si dongo Manipur ni je botona niti ani mungkha nandita deparmaria nga ani yang yagra hasing dongo MLA shopna deparma ngai chini temasa Madam Tongo, Ian Dolirian. Hulano tini ni press meeto sini Ian Dolirian. Je a gotona niti jeng je press meet khaina dina sumai apani bisari to bo hulano pausan. Thank you very much. The whole nation of our country, the entire Northeast. Manipur is one of the states of the 7 sisters of Northeastern states. We all are aware the situation, the burning issues in the last more than 2 months. It has been happening in Manipur. We all are very much aware of that. We could never hold back ourselves. We could never remain, no longer we could remain as silent spectators because of the very heartfelt, sudden incident that took place on 4th May 2023. 3 ladies, 52 years old, 42 years old, and 21 years old. 3 ladies were brutally stripped off their clothes. They were forcibly made them to walk on the road in the midst of the mob, and they were taken to the paddy field and vehemently, very shameful to pronounce, they were raped in the paddy field in the open space. By 21 years old girl was raped when the mob in front of the police, when she raised her voice to protect her dad and her brother, they stood beside her to protect her. But then the dad and her brother could not save her. These 2 men, the victim, 21-year-old girl, her daddy and her brother was on the spot murdered, and she was taken to the paddy field and raped in gang. So seeing that viral video in the social media, we have decided to come forward as a human being and also as a lady. We have come forward to speak. We are seeking justice for our sisters who were being raped brutally, shamelessly in Manipur. You can see this, our honorable member of Tripura Legislative Assembly, Mrs. Swapna Deborma. She is the president of our Tipra Women's Federation, Tipra Motha party. And she is our honorable MLA, Mrs. Nonita Debormaria. And here you can see in our back, she's also our secretary, Mrs. Sormila Deborma, our TWF, Tipra Women's Federation secretary. And you can also see in my back, Mrs. Swapna Deborma Ria. She's also the secretary of our Tipra Women's Federation. And we have got 2 ladies, our members. Today we could no longer hold back our grief that we have seen our sisters were brutally
tortured, physically, sexually assaulted, raped, and their family members were murdered. We would seek justice for the women who were raped and also for the two men, a daddy and a son, who were murdered. And also the thousands of children who were sent away from the school because their schools were destroyed, and also the thousands of people today who are lying down on the open skies, on the ground without home, and the thousands, numbers of churches, they were burned in Manipur, and thousands of someone's husband, someone's brother, someone's daughter, someone's sister were killed. Even we could see from the social media, some women pregnant, they were not even the newly born child also was not spared. They were burned alive in the ambulance. So seeing all this, we could not remain silent. Today we are bound to come to the social media and raise a few words for our sisters, for our brothers and sisters of Manipur. Problems will be there in every corner of the world, in every corner of the nation, or in every corner of the state. Problems may arise. If there is a problem, there is a solution. We can find out solution. The government of India can bring solution. I don't understand why the government of India, our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is an international figure leader. But today, why he is so silent? Why the Prime Minister of India or the government of India took so long days, so long time to solve the problem of Manipur? And the BJP's motto is what? Sabka Saath, Sabka Vikas, Beti Bachao, Beti Parao. Where is your slogan gone? Where is your team? Your team, your words had said something, and your action behind the screen is something else. Your Beti Bachao, where is your Beti Bachao? Today, your sisters, I should not be saying, but I am bound to say, our Honorable Prime Minister, he is also a married man, but he has never become a daddy. Maybe this is also one of the reasons that he is not seeing the pain of a lady who are being tortured, who are being murdered, the children who are being homeless, the children who they have to come out from the school. Today they are lying down in the paddy field like an animal. Maybe because he has never become a daddy. This is one of the reasons that he could not see the pain, the sufferings of the people. We strongly request that government of India should solve the problem of Manipur from both the communities. Let government invite the social leaders, the political parties, and solve out the problems. How long can you watch? Or is it an entertainment for you? My question is the Manipur issues. You have played politics between tribes and tribes in the name of status. You are playing politics in the name of religion. You are playing politics, teaming out the sex is a way or to penetrate politics in Manipur. This should not happen, and we will not tolerate. Especially we women, we cannot tolerate injustice being done to our people. We cannot tolerate this. That's why we are raising our voice. If Prime Minister of India can roam in the international of the world and bring out solutions, then why not a small state in Manipur that such issues has been burning in the last 2-3 months? Why he is watching silently? If you only say, Bhai or Beheno, I love you all. Seeing the Manipur condition, my eyes are filled with tears. My heart is filled with pain. If you only say your words, that is not enough. We want to see the action. Bring out solution. That will prove that you are a really capable and deserving Prime Minister of the country. We want to see the result. And who is the Biren Singh, Chief Minister of Manipur? And Biren Singh, Chief Minister of Manipur. Who is he? He is the Chief Minister of BJP in Manipur. Why this Chief Minister is enjoying in the last 3 months? He has taken these issues as an entertainment. He has seen the people crying. He has seen people being fled away from the houses. He has seen churches gutted down. He has seen thousands of people wounded and hospitalized. He has seen thousands of people killed. The innocent people are suffering out of schools, out of education. Children suffer. Out of food, people are dying. Out of diseases, people are dying. But why Biren Singh is showing his natak there? That means we are saying there must be some
reason behind the murder. And the incident took place in 4th May 2023. But only one single man out of the gang, only one single man so far arrested after 77 days. This shows that operation of the police procession or the government of India is so weak to arrest those criminals. That is why they took 77 days. Or is it the reason that they want to enjoy? Or is it the motive behind the tribal should be killed in Northeast? What is the motive behind? What is the motive behind? Why their operation is so slow? This is our question. Many questions arises. It is so surprisingly that after 4th May incident took place, the original video viral did not happen. It was hidden. But unfortunately, it has come out in the social media. The entire nation saw. And only one man is so far arrested after 77 days. Then how is the government of India, the BJP government, going to handle the problems of the country? To arrest few men, if they take 77 days, then how are they going to function? How are they going to develop? How are they going to operate in the entire nation? This shows that government of India is really weak and incapable. Therefore, we strongly request the government of India to intervene it and bring peace, tranquility, order in Manipur state. And the remaining guys, whoever have involved in the rapists, whoever have involved in the rape, they must be arrested at the earliest. That's all what I have to say, and our Tipra Women's Federation President will state something. धन्यवाद, थैंक यू। मुझे हिंदी से बात करूँगी। मुझे हिंदी ज़्यादा आता नहीं है, आज हिंदी से बात करूँगा। मणिपुर 4 तारीख मई में मणिपुर में एक घटना हुआ। घटना का बारे में सारा भारतवर्ष के सोशल मीडिया को देखा, सोशल मीडिया को वायरल हुआ। सोशल मीडिया वायरल हुआ वीडियो को देख के मैंने अच्छा से खाना नहीं खा पाए, अच्छा से सो नहीं पाए। बहुत एक गलत है, क्योंकि बहुत दुख लगता है। उसका बारे में सोच के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 महिला को इतना अत्याचार किया। 2 महिला को कपड़ उतार के नंगा करके गांव का कच्चा रास्ता से हटाया, भागा के हटाया और बाद में धान का खेत में गैंग रेप किया। गैंग रेप का बात में मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप महिला का बारे में सोचिए। आपने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत माता की जय हो। ये भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप इधर में मणिपुर में इतना आग जला है, इतना हिंसा का आग जल रहा है मणिपुर में 2 महीने। आप नहीं इधर में टाइम नहीं दिया, मणिपुर के जाके आग नहीं बुझाया। आपका टाइम, आप तो बहुत टाइम दिया है बाहर में, कभी फ्रांस,
कभी जापान, कभी अमेरिका में आपने टाइम दिया, एक बार भी टाइम नहीं दिया मणिपुर में। मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, अब तो सोशल मीडिया का वायरल होने के बाद आपने इस बारे में पता चला, तो मैं बोलना चाहता हूँ 2 महिला बलात्कार हुआ था। एक महिला ने बोला, उसमें पुलिस भी मौजूद है, पुलिस का सामने रेप हुआ है, पुलिस का सामने अत्याचार हुआ है, पुलिस तो मालूम है, पुलिस भी मालूम है, फिर मुख्यमंत्री भी मालूम होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी मालूम होगा, तो मुख्यमंत्री क्यों मोदी जी को नहीं बोला। तो मैं बोलना चाहता हूँ मोदी जी, आप मणिपुर का सिचुएशन को देखो। आप मणिपुर का 2 बहन का बारे में सोचो, 2 बहन का आप क्या जवाब दूंगी, भारतवासी का बेटियों को क्या जवाब है आपका पास। मैंने और भी मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, हम महिला को बचाइए, न्याय दिए महिला को। ये भारत बहुत सम्मानित देश है, भारत सम्मानित देश है, भारत माता की देश है। महिला को न्याय दिलाइए। और ये भी बोलना चाहता हूँ, जो भी काल्पित है, काल्पित को अरेस्ट कीजिए। एक काल्पित नहीं है, उधर में देखा है 30-40 आदमी है, उसके चुन के उसके अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट के बाद उसको फांसी देना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए। तो आप नहीं दिएगा तो ये कोरोना वायरस जैसा सर जाएगा। बहुत भारतवर्ष में बहुत राज्य है, बहुत राज्य में सर जाएगा। क्या मालूम है त्रिपुरा में मणिपुर का घटना जो हुआ था 2 बहन का साथ, 2 महिला का साथ, त्रिपुरा में नहीं होगा, कौन गारंटी दे सकता है। इसलिए मोदी जी, आप जल्द से जल्द न्याय दीजिए, जल्द से जल्द अरेस्ट करके न्याय दिलाइए। वो मणिपुर का विक्टिम को अरेस्ट कीजिए। धन्यवाद।